So halo blog brok na ai kublai pi blog changa ba chu sang telat pi kini channel changa dengan kerpat yang pisa cisin pen kersian nga akan ke video kena mengelaman pen EP ke video paper te blog akor nang pi dan dona pen pi ki beran thmai kini channel semua bahas subscribe mau blog te blog mentakas ni ko apan batai pi kunu ban yo free diamond na apps boyama te taprok matang gilig na showing apps boya nyepek na nin kuno ngile nang mo free ya kita diamond na apps boya te perlok ban ko ni haban ligahan ha profile mo te tentang yo arfe follow follower arfe ngala follow ki bru te arfsan follow ki follow te ban ko haban connect ya ka account nang ba pila banyo ya uta uday mon siya ka akaw jang mo te pin klik na to kanal akaw mo perlok te page perlok menta marang nadat kanak swai wa mga swabi BMW te menta ngala sing master block te kana do into BMW hi te menta pihak penlek yang stream program. Oke, page perlok POI. Anda pila le live hang ne level 1 pihak ban le live samsi supaya kunta RPO orange CC V dan follow pihak ban yo chispa. Iki diamond pila ban yo share tali perlok. Level 2 pihak ban live chi persongi but RPO kunta south POI orange CC V terus pak ki follow bersama jati di dalam pila banyak ne kalau turu ko nang tuhi te blog ya ban kai lift ne nang ba pin jo yakini ki option baka company boya baka labu te anda pila la ban pendap yakini ki level pila banyak itu kita mamma blog level 1 kalau betul, level 2 kalau betul, level 3 kalau betul mah. Anda kalau ada play untuk pihak cek, pihak klik untuk cek eligibility. Tapi perlu mentangan klik ni ancek nama tapi minta kenta ketu ngalayo follow ketu ki awarin CV nganyo ketu te perlu andai no kumno ngan peja kita ki kenta bangale kai mo Pagi kita ada news ngan ngalak kai ar kenta kat 2 minit bat ki view ngan yo kat ar view ki follow ngan yo ar follow bat ki betek ngan yo ba ki average CC ngan yo 1.0 turun kunjuk ni blog happen check yakini no video yakin bad yakin kenta perlok te perlok mata aku akan penibang ki section ya kan akan page yak video akan lay yang tu daily tu betul limit time mission kayak itu betul go kedai ke barang long ban page view per minit pilaban opennya ke box pilaban yo webpad ane tapi dan box yo webpad ane yaki weapon box no ikine badan showroom te kila no namar kila kibutang kumba arsin nilai sinta te kene badan jurang berang thogo kadang long mo perlu te perlu ko penong pilih nang lapren jam pikir dan thamai nan klik na perlu dan subscribe ya kene ke channel jana kamu tuhi kubay shibun